Air kosong tu selalu jadikan itu penawar. Ini saya banyak share, saya banyak ulang. Itu amalan saya. Air kosong, jangan air teh ais, minum ais ya. Air kosong tu dia merakam apa yang kita baca. Kan pasal air syifa semua ni memang dalam Islam dan Nabi pun buat. Kan bila Nabi dalam keadaan sakaratul maut dan sebagainya, hampir dengan sakarat, Nabi pun minta air daripada Sayyidah Aisyah dan lalu dibacakan dan disapu. Kalau nak minum air kosong, bacalah doa daripada Ibnu Abbas tu. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka, ataupun Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in ya arhamar rahim. Allahumma inni as'aluka, ataupun Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in ya arhamar rahim.